ONU yavuze ko umutwe wa gatatu ukomeje gutera imbere mu bice bifatwa nk'iby'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yo gufata Bukavu na Goma. Uwo gatatu yasabye abaturage gusukura umujyi. Ejo kuwa gatatu akanama k'umutekano ka ONU karateranye, aho kizeye ko ari icyakorwa mu kwirinda ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ifata Akarere Kose. U Rwanda rwamaganye ibirego bya Kongo, ariko yo n'ibihugu byo mu burengerezuba bishimangira ko u Rwanda rufashisha gatatu ingabo n'intwaro. Kuwa kabiri u Rwanda rwatangaje ko ruhagaritse ubufatanye mu bijyanye n'iterambere n'Ububiligi. Umuvugizi wa leta wungirije yavuze ko Ububiligi bukomeje kubangamira u Rwanda mu kubona inkunga yo guteza imbere igihugu. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikize biri muri G20 bahuriye muri Afurika y'Epfo. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko hari ubwumvikane buke mu bihugu bikomeye ku bijyanye n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'isi. Ubufaransa bwasubije abategetsi ba Cote d'Ivoire ikigo cya gisirikare, aho minisitiri w'ingabo w'iki gihugu yavuze ko uko Ubufaransa bwabaga muri Afurika birimo guhinduka ariko atari ukuzimira.